पाक्शदे मरुइब पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुरदसु वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थौरम पाक्सना पांगथोकनग्रे इसादा लैब वखल की अनाब लोतुना थंबगी महुत्ता लायेंग हौबना फै डॉक्टर एस रंजन मालेम की मफम सिंह द पांगथोकनबगु मणिपुरदसु वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थौरम पांगथोकरे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की मखादा नेशनल हेल्थ मिशन अमसोंग डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस न सिंधुना मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हाइब थीमदा इम्फाल की क्लासिक होटल द पांगथोकपा थौरम मदुदा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हाय इसादा लैब वखल की अनाब लोतुना थंबगी महुत्ता मतम चाना लायेंग हौबना अतोपा अनाब कया ओइरकदबगी ngakthopa ngame माना मखा तारादुना मालेमदा लैब मियोय खुदिमक हिरमम नत्रगना अमदा वखल नुवाइदबा स्ट्रेस हाइबसे लोइना लै हौजिकति मालेमदा चावखलकपा हेंगलकपदगी वखल की लाइना हाइबसे पेंडेमिक ओइरे हाइब फावबा यावरकले इसादे स्ट्रेस लै हाइब खंगलबदि मतम चाना डॉक्टर तानादुला लायेंग थोपना अफबा खोंगथांगने वखल नुवाइते हाइदुना इतोमदा खंजिनदुना लैबगी महुत्ता अखंगहै डॉक्टर सिंग तानादुना लायेंग थोगदबने वखल की अनाब लैबसिंगबु ताथिदा हुइना नत्रगना करेम कथाइनबा तौबगी चनाबी लैरिबसि थादोकपा चुंगने स्ट्रेस लैरे हैना लायेंगलिबसिंगदा हंथना येंगबना मरम ओइरगा अनाबासे लोइसिनदुना थंबगी मरम अमसु लोइसिनदना थंबगी मरम अमसु एहली आना फोंगदोखे ngasi thoromadu world mental health day mari lainana pangthokpa slogan competition da bakok mathang tarabasingda mana mathum su yen thokhe thoromasna health and family welfare ki commissioner Pradeep Kumar ja health director KS Saji Kumar Mangang national health mission ki director Dr Somorjit Nigombam na singbas kya susarugya ke amram de Imphal West ki konthojam makha khavam a school da hangliba relief camp da Indian Psychiatric Society Manipur State branch na सिंधुना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ की थौरम पांगथोकरे सुप्रीम कोर्ट ना लाइसंग yung kai mai thakraba mafam sing ngak senana balengak da poktak pirakre laibak asi supreme court na mamang thagi kunga manga da tagiba order amana laisang sing ngak senana ba yung mai thakraba mafam sing da atopana lam khopsin ba thugai ki basing ngak senana ba manipur lengak da khangalakpa gi mathungina commissioner home T Ranjit na district sing ki magistrate amadi SB sing kudak da supreme court of india ki direction inna bangasi order thokre T Ranjit thokiba order aduna special leave petition civil diary number 19206/203 gi dinganglung gangmay amade mutum sura marina jingbam yoi candidate petition asigi ke supreme court of india na hearing satarba matung da state lengak da tawgada thabak thoram sing direction pirakibane serula sina hari badi manipur da hauzik oriba law and order ki phibam yamna hakchin lawe irang number moiduna mai makai mai thakraba mafam sing soidana ngak sen gadabane करीगुम मरी लेनबसिन सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर असी थवैदब तारबदि मधु कंटेम्प ऑफ कोर्ट की ऑर्डर इंदबगिदमक लोगी मतुंगिना थबक थौरम तहुलगनि हाइरे मदद पल्लिब सुप्रीम कोर्ट की याथंग असी लेंगाक अमसुंग मियामने इनबियो याथंग इंदबसिंग लोगी सराक फंगनी अना कमिश्नर होम की सेरोलसिन हाइरे हंदकी सही की ओना लैखिद्रबसिंग बो निंगसिंग दुना निंगोल सकोबगी थौरम पांगथोलरोइसि WMC बर्मान इंग लिसिंग अमगा सनिफान तरागा मफन अमदि लिसिंग अमगा सनिफान कुनगा तरुकदा मणिपुरदा लंदारक्तुना सही तरेट खुंथाक लानसिख्रबा मतुंगदा मैदैसिना साखंग खल्लदुना चिनकुकी मिलिटेंसिन अमुक लंदारकलिबा असिना करी मत सेम साहुदबा मैदैगी ममल जामलबा मियोय क्या लैखिद्रे मियोय क्या मै मकै थादोक्तुना तोंगन तोंगनबा मफम सिंगदा सैदांगलिबा असोक वारबा मतमसिदा मणिपुर की ख्वाइदगी चौबा निगोल चकौबगी कुमाई हंदकी वैनादे लैखिद्रबसिंगबो निंगसिंगदुना पांगथोकलारोइसि हन वर्ल्ड मिदै काउंसिल WMC की चेयरमैन हाइग्रोजम नवसियामना खुदेक पिदुना थादोरकपा सेरोला मनहाइरे सेरोला हाइरिबदि सिनकुकी मिलिटेंसिंगना मिदैना ताबा सुजानपुर मोरे कांगपोकबिदा युमकै मालचंग कया महनखिबदा नतना तुंगी आसा चावना लैबना कया मफम मरंग खंगनरे इसागी जुमदा लैब फंगनरे फंगोखिबा था तरुक लोम असिदा मिदै अखोय अवफमदा लैरे हौखिबा था तरुकलोम असिदा मिदै अखोय अवाफमदा लैरि ओइरिबा फिबम असिदा वर्ल्ड मिदै काउंसिल मलेमगी तोंगान तोंगानबा लेवकता लैबा मिदै सिंगदा चपमानाबा अमत ओइबगी सक्तम उल्लदुना हंदकी निगोल चकौबासी पांगथोलरोइसि हन अपील तौरकले नकलमरोमदा इरांग मनुंगदा मांग ताख्रबा लमसिंग खोपसन यारोय खोपसिल लंबसिंग फारगा चराक पीबा औरगनी लैया सुप्रीम कोर्ट ममांग थागी कुनगा मंगा ऑर्डर मतादुना मणिपुर लेंगाकता पिरखिबा डायरेक्शन मथुंगिना धर्मगा मरी लेनाबा बिल्डिंग्स इन लम खोपसिन बा एनक्रोचर मांगन ताखन बगी थबक सथबा अमदे मणिपुर थोकलि बिरांग असना लांजिनारि बमयोय सिंगा लेरंबा मफम सिंग खोपसिन बा मदे लंदम मखन बगी थबक कनागुमना सथदनबा मणिपुर लेंगाकता खंगन बगा लोइनना मसिगी मयोगता थबक तौरकपसिंग फारगा चुनबा लोगी मखादा एक्शन लौननबा खंगनख्रे
Myanmar border da kilometer sama gi ngam khai sambal anu bomong da khana na thorang leire MISA. Ministry of Home Affairs MISA na mamang sayul da phone ki ba 2022-23 ki sahi ki report da Myanmar da gi ain kan India da mitop sangsilak pathing na ba ngam khai varing da kilometer sama anu bomong da advanced smart fencing system ngam khai sambal khana da thorang leire. Ministry of Home Affairs ke report adu da Indo Myanmar border da ngam khai sambal khada ba saruk sing da Myanmar da gi mitop sing sangsilak pa Manipur da me ahum da gi kanglop gi irang thok tuna Miyoi sam humpudra manga ki pansi loi ki pathok si thokan bagi khwai ki marwaiba maram amani haina palle loina na 2022 da opang nong fok lamdam da lalho baga mari lena ba thok wathok sani supna ama arresta taw ki bagi manung da sama kunthra ga tare te Manipur gi haire report adu da Manipur da mitai naga kuki jomi ma kanglu ki lalho lop kya lei bagi manung da United People's Front UPF ki nifana masung koki National Organization KNO taraga mga punalalahulok kulhumdoy inkumza lising ani nipan dagi India government ka suspension of operation so agreement sign taw na tuna lagli hana palle Ministry of Home Affairs na hai India masung member laibagani ki maragta free movement regime FMR sanaduna hill drive sing na sahi amagi border fast paraga laibag ani magda kilometer taraga taruk fawagi manungda changthok sansin tawduna sayul ani fawa laibai halle Adubak Manipur government COVID-19 pandemic lakpadagi lisingani kundagi FMR suspend tawduna lakpadaga loinana sahi asigi September kulhumdoi Manipur ki Minister Enberana Myanmar border da FMR sanhandava amadi ngamkhai varing thungna sambal khabina da Ministry of Home Affairs da hajirakre hainasu report adu da palle report adu da makha darodona India amasung Myanmar ani ki marakta kilometer Lising amaga saruk ni fugo humdoi ngangkhai saruk pulle masigi manungda kilometer samanga kunna Arunachal ga kilometer sani taraga mangana Nagaland ga kilometer sahum marfudra ni fan Manipur ga aduga kilometer samanga tarana Mizoram gi saruk ngangkhai pulle apun bangangkhai paring kilometer lising amaga saruk ni fugo humdoi gi manungda kilometer lising amaga samri umpudra ni thoigi lising amaga samri umpudra ni thoigi demarcation gi thabak mafung fana loire anu report adu da palle Report aduna makha taraduna Manipur gi ngamkhai saruk more da kilometer 10.023 gi ngamkhai sambal khaba gi thabak Border Road Organization BRO na sinduna ngamkhai sambal khaba gi thabak chathari aduga kilometer 6.812 di hana ngamkhai sambal khaba gi thabak loikhre Manipur saruk ki ona ngamkhai sambal khaba gi thabak chaliba sahi asda mafung phana loisinna pa pandam thamli haire Ministry of Home Affairs gi report aduda awang nokfok lamdam Asi singilam waibana masigi matakta senthum gi phibam phattaba tongan ba lor ngang ba frup kangrup kya leiba made local resourcing control tawbagi problem kya leiba gi matakta sanglava international border faring asida mafam kya da ngamkhai sambal khadabana ahowa leibana awang nongpok lamdamda security gi phibam da ihowa kya leire oil tankers in the nongbai kapse lakre pamsing thonglon bagi khongjang sangse lagadawre National Highway 37 Impal Ziri Lambida Impal Tamna Tholokpa Thaufoba Tankers in the Basakang Daba Bios in the Nomay Capsilacre Driver Kaya Furakpa the Natana Gari Kaya Sutogaragle Gari Sing Asiki Matic Saba Security Feed Fova Gari steering by the Bagi Kongsan Sangsen Cre Yasinamapu Productive Fova Hayangdagi Malom the Labor Oil Divo Timbagi Warep Loki Bagaloina Oil Pumps in Susinta Lefinaba Oil Money for Petroleum Product Transports Association AMPPTA amadi Old Manipur Petroleum Product Driver Association ki maikai ki thamlagle ngasi kathel man bida pangtho ki pa pau ki mifam amada AMPPTA ki president El Somrendro na hai lambi asida ngarang numidang pungnipan makharum tabada thaupuba gari samag humpuga mapan Impal tamna tholapagi lambida nungba mapa yaurakpada masakhang dabasina oil tanker ani tanawai kapsilaki bane Nomay kapsilak wa aduda nomay maruna palaba gari ani adugi registration number AS01GC 3847 amadi AS25BC 5299 ni hai ke Mana makata araduna hai lambi asida tatana masakang dabasina sel kaiba kitabak chathariba asi thingnana ba amadi gari sing asige madik zaba security pinana ba wafam kyara kana laigak ta pukhalabaso laigak na nasungde habaki mami chawna tare hai ke Matam garagi mamang da gari amadagi lupa lising amaga samanga dagi na lising ani fawa lauram badagi ngaside gari amadagi lupa lising mari dagi na lising mari samanga fawa lauduna atau achau ba chaitheng piri ana penda ba phongdoke nakala maram da pawgi mifam adu da saruk yakiba AMPPDA gi secretary Mukta Nongvrin hai miam gi damak thawai khubak ta haptuna pot pothok pusin tawriba gari sing asigi matik chaba security pin na ba chief secretary dasu kyarka na hai kiba laikre
gari da nongmai kapsil akhoi ki mathak da driver sing bo lisai na tamthi na forakpa asimak awangwa thakta yaning de ngarang gi thodok asigum na mamang da so kara khana thok tu na lakle karigumba driver sing asigi marak da fatanung da thoklabadi madugi afafata kanana fogadori ana mahang na fongdoke korkom na October 15 total shutdown lauk thokhe Korkom na October 15 bo National Black Day hana khangna duna lakpaga loinana nomida ji gi ayuk pung 6 ta nimidang pung 6 phoba Manipur pumbada pung 10 gani thoi gi total shutdown lauk thokre Korkom gi publicity committee na thadorokpa serul na pung 10 gani thoi gi total shutdown ase lauk thokpaga loinana shutdown asina tangai fadaba ana layeng mayu langphok ifau amasung lining laison gamari leinaba gi thabak singdi kom thokani haire Serul asna hai ingkumza lising amaga zampan ifuga mapanda India na matamadu gi Manipur kanglei vakta leiba Congress party ki lathau businga lautuna tuna Manipur bonam tuna lauksin ki masi ingkumza lising ani kulhumdoi asidana India government BJP amasong Indian Army na insilaga satpa masagi waijaba fangada bo oirabadi India gi makhong konbada ikaidaba Manipur yonthokpa khuraki ina laisaba khusabi hanglai lenga gamade saroi ngaroi singsin aduna kanglup ki lan ama thogana na basille India government ke kusem lan asida maran laijada ba chamlaba bisam miyam de misi mina nangle masa manau mang ki bagi awa nuai tabagi saitheng nangle yelawai dagi nungsi sana na machin manau amagum da laimina duna laklaba kanglo furup singi marakda amana amada hugi masak oihaba oida fadaba athi bo bhai kya kam sinduna yengthin halle han halle haire Manipur gi safu kahel laga mayang kwangna khuling lani aidun haraure Manipur laibak mikap mirau khulna pek thalle Mihat pada haleng drabal loi mapu G20 Modi na G20 ki mifam da India se vuda amasung Gandhi ki seng labal lamdamni ana falle duga Manipur di India ki lam oidabati na insilaga han halle Modi na Manipur da lakpa matam da korkom na andak lisingani taraga mari November kontra da India ki marau chauba loi makok Modi na khongdarak basi aikoi leba ki oina di u mangol gi masak ne ngasi de korkom gi life how gumlaba ofam asi chumle maramde ngasi gi India leibak ase Gandhi hatfa masung Gandhi hatpa kampura pan balebak ne oida vadaba minam sori ngangbada haleng balai traba ikai bukhang daba Gandhi na importance haina singthaba mayang loi lenga na pambade importance haina singthaba mayang loi lenga na pambade Manipur leibak masung leibak asida phumdun leiriba lanthum mayam asitani haire atopa editorial gi kalam amada kahenba kuki terrorist na aranba pau sandokba State asida lamhen tuhenba kahenba sinkuki jo terrorist na lebaki apunba saktam thugairaga kuki nation ama semnanaba Landarakpadagi tangdu laita da balam da moire lalasi augiba me ahumda all tribal students union achumna sinduna singi district khara da peace solidarity rally chatkeba numit adumagdada lamhenba kukisna Susanpur da leiba mitei khulgi yum singamadi laisang maitha bhaurakibane peace solidarity rally adu Susanpur yauna Tamenglong Tengnowal Senapati Kangpokpi Sandelamadi ukruna singbam phum singda sujatke adu birang ase atai district sing da thoki darbasu Susanpur amasuk Tengnowal district dagi Irangi mairi chukhatpa horakib adu ngasi phoba loikham naidaba lanthok koire lana sida lamhen tuhenba kukisina loibi loya singkhong chingya da leiba mitai singi yum masing thingam dana mai thabadagi tangoi onkhre mitai singi laisang amadi laifam len kyasu mai thaba masung yaikhai thugai pagi thabak sing sathaduna mitai khunaida khamthengna singna bagi thabak sing leftana satharakli state asigi ariba kuki amadi logi wangmada ngamkhai lansilakiba migrant kuki gi furubase Christianism lining chalabasu makhoina mitai Christian singi Laisang pakta na may thadura mangan ki loy na may tay singi yum singdi asing palay famlene mitay lining sat pa amadi Hinduism sat bu urabaso may tay singi yum thong kuding da mitay miyam na mahusada gi chena saguna rakiba sana mahigi kuvam yaduna namit kudigi irat thongni pang thukli bani kokisa na mitay singi yum may thaba base mitay singi laisang may thabani ana lawdaba yaroy aduba makoy na kuki singi laisang sars may thare ana claim tawduna malemgi miyam da mitay sina religious war aibadi Dharma gilan chatare hana lan hona na bohona riba asi laibak thibane lamen tuhenba ku ki terrorist na lebak asida landarak liba asigi marwaiba pandamde laibak asigi apun basaktam thugaraga kuki singita oiba laibak kuki nation jalengam nadragana separate administration semba haibasine laibak thugaina da landarak liba kuki terrorist na bakoi gi mathakda midai sina landaduna kuki singi church sing mai thare amade makoi phon naiduna hapire hana aranba propaganda santhok liba si pangda bhamade Mifata mirai hat kilisat adu uthok sabani masi mirai hat lamhen tuhen ba kuki singna aran bhai basi matam kuina chatte ngayakini aduga asum bhai basi kaidongoida mang balaite haibadu khangba ngamdabani lawe kuki sina Manipur gi puari bur lanu uhondona bakoi gi khudong saba launa na bahona bagi thabak sing lepalaitana chataduna lakbagi manung chana khwadi gi chauna sing nariba asna bakoi bo lamdam asigi yelong mini ajin basine
अमरोमदा पुवारी हिस्ट्री दसिंगनदुना मितै सिंगी मपा मपु सिंग हौरफम अरुवा खुबम लाइफमलेन ओरिबा काउबु अमदि थांजंग सिंगबो मखोइगिनि हाइजन बंगमले लोइनना कंगलैपागी कंगलैरोल की निंगथौ ओइखिबा सिंगी मनुंगदा मंगांग सलाइ की निंगथौ ताउतिमांग क्रिस्त चनी हुफुगा मरी दगिना चौम हुफुगा मरी पोकोकीनि मखोइगी मपा मपुनि हाइजनदुना अनोवा हिस्ट्री इसिन बाहाइबसे मणिपुरगी मियाम अमदि पुवारिबु लाना लमसिंगनना बहोनबने थवोंग असे जलेंगम फल लालोंगदा स्टडी लाना इसिनबा हाइबतुगी मनुंग चना प्री प्लान ओइना चथरखिबने कंगलैपागी कंगलैरोल पुवारी सेमदोक चादोक्तुना लाना इसिनबग लोइनना इंडिया के अपन बसक्तम थोगाना बलान चथरलिबा असदा कारिगिदमक आतमदना मितै सिंखक्तना खुथारिबनो मणिपुर के अपन बसक्तम कायरबदि भारत की अपन बसक्तम दा मई चथनदुना इंटरनेशनल की इशू ओहनना बखोनबनी हाइना लवी माइग्रेंट को की टेररिस्ट की लाल असी खुलै थुना लाक्सिल हौत्रबदि लोइबा कंपनाइद्रबा लाल ओइरकलोइ हाइनिंगाइ लेते मखतरक व अतोप पाउदा रिफ्यूजी कैंप द मिलिटरी स्ट्राइक चथदुना मियोय कुनकमपन हाटखरे म्यांमार अवांगथंगबा म्यांमार की सरुकता हांगबा रिफ्यूजी कैंप अमदा हौकिबा निंगथौगाबा नुमित्ता चथगिबा मिलिटरी स्ट्राइक अमदा पिकलिबा आंगांगसिंग अमदि अहल ओइरबा सिंग यावना पुन्ना मियोय कुनकमपन हाटखिबा लोइना मियोय क्या अमना असोकपन नखनखरे FD रिपोर्ट मतुगिना मिलिटरी स्ट्राइक अदुना मईमकई थादोक्तुना लांजेनर क्लब सिंगिदमक हांगदोबा कैंप अमदा टारगेट तौखिबने मफम अदुबा खुदुम चनसिनदुना लेरिबा एथनिक रेबेल ग्रुप की वांगांगलोय अमना न्यूज एजेंसी असिदा फोंदोखिबदा थाउदोग अदुना लेकिद्रबा सिंगी मनुंगदा अंगांगसिंग अमदि अल ओइरबा सिंग यावरि हाइके कासिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA की कोलोनेल नावफुना फोंदोखिबदा मिलिटरी स्ट्राइक अदुदा मियोय कुनगा मपन सिखिबदा नतना मियोय यांखैगा तरुकलोमना असोकपन नंके स्ट्राइक अटैक अदु ngarang nubidang pung taraga mathoi makhairom tabada satharkibane harbe tegasi sathartringai mamangda drone sinaramba yabagi oitokpa lei haige mangna makha taraduna china ga lonaba ngamkhoi gi sarukta leiba laija town manakda ahangba refugee camp aduda sathakiba strike adugi matangda hauji KAIA na thijin bagi thabak sathari haige thawdogasi gi matangda Myanmar gi Sado National Unity Government NUG gi wangangloi kiau jaunhai ruling military na refugee camp da sathakiba attack adu war crime amaga samanai मिलिटरी काउंसिल की थवंगसी वार क्राइम अमु ओइफदा नतना ह्यूमैनिटी की मयुक्ता सथबा क्राइम अमसुनी हाइना जानिंगदबा फोंदोके मांगना मालेम की लेबाक सिंग की पुनिंग सिंग सेलदुना थौदोकसी की मतंगदा चपचाबा थबक लौखना होनबदा मतेंग पांगबिनदबा हाइजखिबा लोइनना एडेगदु चाइना की हेक थंगनबा मफमदा सथरखिबा ओइबना जुनताना जुमथंगनबा लेबाक सिंग इकाई खुमनदे आबा चपचाना उली हाइना फोंदोके NACN आरदा यावखरे भारत सरकार की मथक तमनिंग तंबा नागालैंड अमा सेमनबा नोंगमै पाइदुना लाल हौरिबा NACN केगे केडर तरागनिथोय NACN आरदा नौना यावसेलखरे म्यांमार बेस तौवा NACN केगी लानमी सिंग अदो लुबदुगी मेजर जनरल यिमखम कोनयाक अमसोंग तंफा कोनयाक लुसिंगदुना NACN आरदा संगलखिबने मखोय तरागनिथोय बंगारंग लुप अदुगी काउंसिल हेडक्वार्टर दा हराउतेयामना ओखरे हारे मखोय वोपगे थरमदुदा NACN आरगी प्रेसिडेंट वाई वांगटिंग नागा अमदी अतोपा किलोंसर सिंगसु सरुयाखि हारे मखोइना नौना लुपसिदा जावरकपा असिना लुपसिगी पामलेबा पंदम अमुक हेना माय पाकलगनि अमसों अपुनबगी थावना सागतपा ngapलगनि आइना लुपदुगी लुसिंगफसिना फोंदोंनाखि हाइरे असि बहक्सांग अमा लैरमले लिलोंगदा लैबा ngaklau laukol fauraga chatpa idiga road lambi gi mayada leiba labukta machin namadi manakonda kongkon karaba overdose salaga sigani singnaba nupa amagi asi bhaksang ama siramle asi bhaksang adunga se yuk labukta lawiyengba चटबसिंग थेंगनरपदगी लिलोंग पुलिस दा पाव पीरबा मतुंगदा लिलोंग पुलिस स्टेशन की कांगबु अमा लागतुना यंगसलबा मतुंगदा सही कुरुमदुमुक सुरबा याई अमदि पिट मंगागे इंची अहुमक वांगबा म्योइनी असि बाक्सांग अदु मसक ममिंग खांगदोकनदबा लिलोंग पुलिस ना पोखरे हाइरे सनासा बिमितै खुल लोमदा नोंमै राउंड क्या कापसिलक्तुना अटैक सथरखरे लमदम असला थोकलिबा लान असigi मनung चंदकोकी नार्को टेररिस्ट नगाहक लेतना मैतैना ताबा चिंखोंग चिंगया दलेबा खोलसिंगदा बोम अमदि नोंमै कापसिनदना अटैक चथबगी थबक लेपतना चथरे ngasiso ayuk jangam pokpi police station ki manung chanda leiba sunuruk koki khul lomdagi koki khulai paiba sina sana sabi maitai khul lomda nongmei round kya kapsilaktura attack chathara haire hiram masi ki matang da fangba pawgi matungina hai thawdogasi ase yokpung taret khara helakpa adoi to thoki bani haire sana sabi mitai khul ki khunja singna labuk da thabak suringai da sunuruk koki khul lomdagi nongmei kaplakpadagi labuk da thabak suna ramba khunja sing khul tamna sena rakhi haire सनासाबी मितै खुल आइरिबसे कुकी सिंना कोइसिलगा सिंखोंग ताबा मैतै खुल्लमने मफमसदा कुकी खुलाई पाइबसिना थेंखांग क्यारकदा नोमै कापसिनना अटैक चथरखिबा लैख्रबने कुकी खुलाई पाइबसिना ततना नोमै कापसिलकपगी थबक चथरकपा असिना सनासाबी खुलगी खुंजा सिंग तंगदु लैताना साथोक चचिन अमदे थबक इंखांग तौब ngamnadre ana खुंजा सिंना पेंदाबा ओवफुंग क्या फोंग दोनरकले
Nakal amaromdana kukisina maina tumna thadokraba moreda maitesina leiramba mafamsing sengdokduna kaitel phamgani haituni rang horakre moregi akoibada khudaktagi matam kaktana curfew thamjankre Hokiba me ahumdagi hawdana thoraklipa lan asida border town moreda leiba kukisina maina tumna thadokprikraba more ima kaitel community variety market amadi tongan ba kaitel singda leiba maitesina leiramba amadi phamlamba dukan amadi Tanggoy yon kraba yum singda kuki singna akai atoi sing sengdok laga kaithel phamgani haina tawrak padagi security sin athing ba piru badagi kuki sing irang aurakre hairi tawdoga sing asi yu agan bada thoki bani hairi tongan ba kuki nupi nufa kya amada kaithel lomda thorak dona irang adu aurakpani hairi oirakle pe pipa masida kudak dagi hauna mafam adu da district magistrate na matam kaktaba curfew thamkhre hairi haujik thorak liva irang asi laksinana ba rafamadi atai ahin ba security forcing thousand kre aina thaja bhai yaba pau aman hairi Ningsing biyai Susanpur so maitesina leiramba mafam singda kuki singna JCB amadi bulldozer na chingpa machinery sing sin sijina dula lam kaya tem toktuna thamkibagi thaudok laikibane aroibada content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak pathaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloinana like and share to sukawi kanu punamak po amakhanna thaga jari